Imeze bite sheri? Karibu. Amakuru y'iki? Tiza! Kwabuze. Ndahari. Kana ari mfumbira n'ukuri. Nzi mama wana nyoko natwe bari. Nabari. Nuko wowe ntabwo dukire twavuganye. Kumbe kwinjira mu nzu ukamwarira agafunga. Tiza! Jesus. Karibu. Jesus. Jesus! 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 Wewe nibyo bintu mbaraga ndakubwira umukobwa wanjye waramugabanye ijana ku ijana. Sha umukobwa wawe ndamukundaga kabisa. Bageze mu rugo rero. Sheri warabuze. Nyine urabona ababyeyi bagiye. Tugomba kugira tuke yaranje. Hello. Hola, Carlos. Hello. Sheri. Kura amakaresa hama cyangwa nyigukurire. Byashobote ahubwo ngukuramo wowe kunaniwe kugira ngo Uwo ninde? Jesus. papa Wangambaniye se? Ndishira he? katubwire katse kuvungura nendagiza ari tugira ngo urisha nyuma yanjye kugira ngo ngirute ayi ntaranyitsa ayo Hello. Ndikumva ibintu birimo gushagaranya. N'ibikubwo byaba biri kushagaranya. Hola, Carlos. Hello. Jesus. 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 Oya, uriya muntu wirukanza atwumvishe ni wa. Reka ndebe ko nta kindi gisambo kiri muri iyi. Jesus. Reba neza. Sheri usigaye unci inyuma ntabwo kweli. naguci inyuma sheri n'umushitsi. None n'umushitsi wawe aza kudusura tate. Oya, ngo bazi. Umushitsi yaraza kudusura tate guje kweli. Sheri nakubwiye ngo n'umushitsi. N'umushitsi. Mashetse Nuko papa nuko akumvishe agahita yirukanga. Gashi kuko rwashe kukuye nyogokuru. Ngunyuke. Bukubita. Oya. Nukuri n'umushitsi nuko ageze hano agahita agenda ari kwitanga. Mbese yuko ungunde aho kumva ari ukunje umutima gusa ibintu biraho gusa. Uyu ndagara umusoro kanyamagara. Ndagara umusoro karinda. Ntukagira dusuzugura utyo. Ndagukunda none dore ibintu ngoreye kweli. Oya sheri.